کارخانەکە کاڤلیا لە ڕەخەکی ئەثینا پایتەختی یۆنانستانی بوویە حەوانگەها 600 پەنابەران پڕانیاوان ئەفغانی سووری و پاکستانینە ئەو ژناف 6,000 پەنابەرانە پار دی یۆنانستانێدا ئاسێ بوون و di kampên wekvê karxanê de ne nizanin wê herin ku derê li demê ku sinûrên nêvbera Balkan û Rojava Ewropa girtîne. Komelên alîkariyan Êketiya Ewropî xetebar dikin bi xwedizînê ji berpirsiyariyên xwe. Dilkinbarî ji rêxistiya doktorên bêsinûr bi Skypê digel dengê Amerîka axeft. بێگومان دەما ئەم لەسەر عەردێ نەخۆشان دەرمان دکن ئەم وێ زەحمەتیە دبینن کۆ ڕێکەفتنا تورکیە و یەکێتیە ئەوروپا ئەنجامدایە ئەم نکارن ببێژن ئەف سەرکەفتنە دووارێ مرۆڤاهیدا ئەف تێکچوونە. بێریگۆت jî rewşa kampê karîgeriya xirab kiriye ser saxlemiya penaberan. دەما ئەف پەنابەر تێن گرتن لە کامپان ئەم بهتر نەخۆشیên derûnî li nik xelkê dibînin. Di nav wan de jî kesê dîn bûyî, kesên dibin fişarên derûnî da û her wiha nîgeranî û dilsarî jî heye. Lêkarbedestên Êketiya Ewropî dibêjin jiyana bi sedan penaberan hatiye rizgarkirin bi rêka ji navbirîna bandên qaçaxçiyan. Li heftiya borî Komîsyona Penaberan ya Êketiya Ewropî mêvandariya fermandarên 5 giravan kir ku rastî vê qrîzê dibin. Πριν από ένα περίπου χρόνο, όταν περίπου 10,000 άνθρωποι انجام ارینینه دگل کمبونا دیاریا هجماران هفبر دگل سالا بوری دما 10,000 کس جه ترکیه در باسی ارد اوروپا دبون و نها ده هر روژه که دا 6 کس در باز دبن. Aframospoulos daxwaz ji Êketiya Ewropî kir lezê li bicihkirina penaberan bike. Fransa rêketinek mor kiriye bo wergirtina 500 penaberên Sûrî ji kampên Lubnanê. Hîviyên dabînkirina rêkên bi silamet xetera li ser sinûrên Ewropa siz dike. Dibe ku bijareka dî bi deywan li şûna geşta mirinê di deryaya navaraz da bi hindê ku wan ji destê qaçaxçiyan derxînin. Li hemandem Wezareta Derve ya Tirkiye hûjdariyê didet ku rêketina li ser pirsa penaberan di xeterê de ye dema ku welatên Êketiya Ewropî dereng vîza didin hevwelatiyên Tirkiye ew beşekî rêkeftinê ye. Lê Bruxelles dixwaze Enkerê qanûnên xwe yên dije tîrorê biguhere.